Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kot vidite, smo spet na poti. Kje smo vali? Ne, to moraš ti povedati. To moram jaz reči. Počivališče Lopata. Crazy location. Smo naredili krajši pit stop. To je malo pred Celjem. Končna destinacija pa je Tote Maribore. Ali ko se reče, ne vem, ko se reče. Toti Maribor, nekaj tašnega, v glavnem Maribor, kjer danes folk zelo zanimiv kolab z Gašperjem Rebernakom. Če ga poznate, če ga ne poznate, ga boste spoznali. Imamo še malo več kot pol urce do Maribora. Mi bomo tam okoli 1 ure, s njim pa se dobimo okoli 4, tako da. Predtem bova jaz in snemalec Vali šla nekaj pojest. Preden začnemo pa zaprav s tem videovlogom, spusti like in pa pomisli na to, da se subscribaš, ker več kot 50% folk, ki gleda moje videe, ni subscriben, tako da pomisli na to, da klikneš subscribe. Hvala vsem za podporo v zadnjem mesecu na YouTube, like crazy, let's keep going. Tako da se vidimo, ko bomo na hrani. V glavnem folk prispeli v Maribor, zdaj smo v restauraciji Ankora, priporočeno od tukaj Mariborčanov. Clean food, piščanec in krompir. Zdaj Vali ima solato, lahko pokažem tako, realno. Karbosno. Looks good, clean food. Tako da evo, to pojemo. Mislim, da se kar vidimo, ko se dobiva z Gašperjem. Evo nas folk prišli v Clever Fit Maribor, smo se dobili z Gašperjem. Koliko weeks out? Officially 7 weeks out. 7 weeks out. 1. oktober se je klo? 8. oktober. Pol imamo en teden. Pa še enega, ne? 15. oktober. Ja, pa to je klasika, imaš enega, pa potem čez tega še enega. Oziroma kaj, odvisno kako je rezultat v prvem? Ne, to se ne, ni povezano. Ni povezano. To samo greš, pa pokažeš, kaj imaš, pa zaključiš, kakve usta spustiš, če bo kaj presenečen, to pa narediš svoje. We shall see. Tako je to. In si rekel Srbija. Srbija, točno. Srbija, Jagodina. Prvo Jagodina, pa Poreč, maksimum. To pa so predstavili. Gašperja, če poznate, če ga ne poznate, imate njegove linke v descriptionu, torej njegov Instagram, njegov TikTok, pejte ga pofollowat, bo še med treningom kaj več povedal, zdaj smo se komaj dobili, se pripravimo na trening in začnemo push workout. Let's go. You don't like the lights, but it's camera time, so take the... Evo folk, začenjamo segrevanje. Malo za lastiko, malo na flajši. Prvo vaja smo rekli? Mašina? Ok. Dobro, prvo vaja bomo šli malo incline, ko smo rekli danes push, tako da res vse 3, torej prse, triceps, ramena. Je rekel, da je malo manj fokusa na ramenih, kot tudi v mojih pushih, tako da to prije prav folk. Tako da evo, smo prišli malo videli, tako zanimiv fitness, pač danes sem prvič Clever Fitu, kar clean. Edino ki je techno gym, malo tako ajde. Tako da si grejemo dobro ta ramena in gremo na prvo vajo. But you rolled your eyes, now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me framed from me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh, there's more to me, anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. Zdaj smo imeli en loading set, da se največ stimulusa da na mišico, kaj je možno. Damo še malo metabolična worka, en back off, pa je to za inkorporesno. Torej Gašper je zdaj imel en working in zdaj bo šel en back off. Sta pa na čisto drugih situacijah, torej on je mekato, ne sme toliko, pač ne rabi niti toliko pušati. Jaz pa bom šel še en working. Z isto kot prej. Let's go.
I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life. Druga vaja, incline, Smith press, po istem postopku, torej par stopnjevalnih, en working za Gašperja, jaz bom 2 naredil in potem za njega en back off. Tako da to ima zdaj 2 plates, še segrevalno. Je pa malo tako čuden Smith, ker je v bistvu ta kabel, ki drži tenzijo, naredi malo lažje. Naprimer, mi v bodybuildingu imamo, da se ta kabel od tenzije samo odkači. Tako je malo različno. V bistvu je malo lažje, realno je malo lažje. Tako da, we shall see. Cameras are in it, trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence, but you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone or I'll collapse. I need a break, don't feel the crowd. You follow me anywhere I try to be alone. I'll find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I'll find you there. Evo pa tretja in zadnja vaja za prsa, chest fly seated. Tako da to je tako zanimivo, naprimer mi v body sensu nimamo možnosti tega delati. Tako da Gašper že dela, imamo pa 2 po mojem, ali pa 3, po mojem 3 working sete, tukaj nič zagrevalnih, ker je pump že kar nasty. Tako da seated, nova vaja za probati. You follow me anywhere I try to be alone. I'll find you there. Oh, there's more to me, but anywhere I try to be alone, I'll find you there. I'll find you there. Smo prišli do sekcije treninga, ko zaključimo že s sedečimi dipi. To bo bolj fokus, prvi del portiona, bolj za joške fokus, drugi del se zaključi s tricepsom, 2 top seta, 8 do 10 repov v poved, to, pičemo dalje. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence, but you're here again. Zdaj za konec imamo še zadnji set s hook rusherom, ampak na vrvici varianto, torej iz te pozicije v to pozicijo, dolgo glavo tricepsa. Ok, bolj pa je rekel Gašper, on bo naredil malo pozinga, da pokaže malo pozing zdaj za competition. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone or I'll collapse. I need a break, don't feel the crowd. You follow me anywhere I try to be alone. I'll find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I'll find you there. Yeah, yeah. Dobro, še imamo eno variacijo vaja za triceps, ki se meni zdi ena izmed bolj pomembnih. To je pa sicer extension, iz tega dela v ta del. Tako, to je to. Imamo 2 seta, relativno težka. Tako, toliko dočkovati naredimo, pa je bolj to. Finisher, res, finisher pač. varianta. Samo za, bi se rekel, dokončati pump do Ja, konca. tako je. Metabolični stres. Let's finish it. Follow me anywhere I try to be alone. I'll find you there. Oh, there's more to me, but anywhere I try to be alone, I'll find you there. I'll find you there.
folk zaključili, naredili malo, oziroma Gašper je naredil malo pauzinga, ocena treninga. 10 od 10 z moje strani, glede samega viba. Ja, super. 2 od 10 pa glede na moje počutje. Glede na moje počutje. Gašper je depresiven, se je gledal v gledalo, se ni mogel gledati, zgleda tle, najboljše za zdaj. Ampak to je ta body dysmorphia, ko te zadane na prepu. Še posebej na prepu. V descriptionu imate od Gašperja Instagram, TikTok, tako da petega večkera, če še niste. Ti še kaj? Da je bil to eno izmed boljših treningov, res tako, kar si imel za nekim kolabom, pa to tako, da še moramo definitivno ponoviti. Enkrat v body sense naredim. Off-season. Po competition. 220 kg skota za reper. Točno da. Ja, realno, kaj? Ja, ne. In takrat veliko obratno. Ti boš v off-seasonu in jaz bom... na pik, verjetno... Pik cut, ja. Pa kjera. Zdaj smo pa bili jaz, pik bulk, on pa... Ajde. Nekje v prepu. V prepu, notri. Polovička bi se rekel. Ja, res je. Gašper je depresiven, ker gre zdaj delati še kardio. 20 minut. Jaz in snemalec pa greva jesti. Se vidimo takrat. Ok, folk, kot obljubljeno, v današnjem videu bom izžrebal zmagovalce od zadnje nagradne igre, ki sem jo naredil na Instagramu za 4000 subscriberov na YouTubeu. Hvala vsem, ki ste subscribani. Nagradna igra seveda v sodelovanju z Jim Beamom, tako da gremo žrebati 3 zmagovalce. Ta dva sta bila za tretjo in drugo nagrado, zdaj pa gremo za prvo nagrado. Sem preveril, vsi ti so imeli pogoje, tako da javite se mi v DM v Instagram, da vam tam pošljem bone. Oni, ki niste zmagali, počakajte naslednji giveaway, mogoče boste imeli srečo takrat. Zdaj pa gremo nazaj na video. V glavnem, folk, nismo hoteli reči Gašperju, kam gremo jesti, ki če ne bi nas ubil. No explanation needed. To je edini KFC v Sloveniji. Po mojem, ja, ali ne? Ne, v Ljubljani ni. Ko dobro pompir. Glavne smo izkoristili, da smo bili tle blizu edinega, po mojem, KFC v Sloveniji. In gremo na polstor kaut na Šegin. Gašper, iskreno oprosti, če to gledaš. Kakšno musno se mi pusto. Jaz sem dal tudi to. Prvo. Gašper, zapri oči. Ne glej. Počni. Pojedli. Bi povedal, kaj Valon. Vali da snemalec. Jaz bom povedal samo to, kar bom zdaj od prejšnjega videa dalje rekel. 600 lajkov, če jih ne bo, Max ne objavlja več. Ima 3 narejene videe, zdaj če ne boste lajkali, jih sploh ne bo dal ven. 600 lajkov. To je to. Vali šef. Kot verno folk, sem rekel na začetku videa, če še nisi, spusti like, spusti subscribe. V descriptionu najdeš vse moje linke, torej Jim Beam, svoj brand za moško kolekcijo in pa o moji spletni strani, tako da če vas zanima izguba telesne maščobe, pričakirajte moj prvi digitalni program. Ma nič, jaz mislim, da je to. Vali je puko, jaz sem puko, video se zaključuje na dober note. Spil bom Red Bull, da ne bom zaspal med vožnjo. To je to od mene, folk, za ta video in se vidimo naslednjo sredo, kot vedno ob 6 v novem YouTube videu. Peace. Ne vem, kdaj gledate... Zdaj jaz nisem mogel biti fucking... Tip je puknul.